Whaatalo whantu talafola Radio Samoa si mai lau whaafonga o talo le aso lulu. E ta tau na whai tutusa sui sa avea ma whai pule whaapea isi tangata na te e le pale mene e ala lea i le whaasa umo i lātou mai le mauta fono. O le pona toi fono ai sui mai pātita itasi whaapea le whafonga le mauta Trevor Mallet e tala noa le whaai unga watu i nātu ai trespass notices po tusi nei wa whaasa i lātou sa a waile te e lua se fulutolu aso. Le ana whaia ma whaaleanga i nai le malai o le mauta fono. Ai ele I whaia lea whanotanga, o lea na mua I whailo mai e le ngata o le sa avea ma whaipule le National, Matt King, ai whaapea le sa avea ma sui pāle mia o ia fo le taitai o le New Zealand First, Winston Peters, ua whaasa I la ua mal mauta fono. O nei tūsi o le whai unga e patino I le fufonga whetalai. Ai mai le tamaitai pāle mia Jacinda Ardern na ia whailoa, sa ia whautuaina mala te whaia se whailo inga ma sui o pāti taitasi. I reporti mai lea whanotanga na pō o lea sa tele lawa ina mafule fina ngalo whaalia, a ua whaasa loa tangata lau tele, ia whaapea fo na whaia I e sa avea masui o le mautai tausanga walu, lea ela vea I ma Winston Peters. Paule pāti na langolango ina le tatau na iaios exemption o le act. Ai mele taita le National Christopher Luxon, o lona manao ia fofola mai I luma fautuanga na tu inatu le fofonga whetalai, ai ele I whaia le whai unga o whaasa I lātou sa te. O I lātou o whaasa mal mauta fono ua tapu mole lua tausanga. O le whaiung o le vaiaso le ato e talia I tangata no fo maui ni usila I le I whaia tui pui pui o le COVID e whai malanga mai ma to e tu ua le atunuu e au noa ma le o I no fuanga wha anofo I sea. Mai le Minister o COVID Chris Hipkins o le aso wharaile nei leo le ata tala I le whaita to e to e fo I mai I lātou o maua no fo mau beita I le I whaia tui pui pui o le COVID. O lona winga, o lo au fiei tangata kiwi wa maua no fo mau, whaapea tangata au Setalia City Seni, e le aini tui o le COVID ai wau mau mano no fo I New Zealand nei. Ma o le toi tali ai o le ale mo o mia le tāpao ni pepa wha amau ni e su e ai, pe ua whaia ni tui. I le taimi nei o lea ele o toi tāpao ni wha amau ni ngō tui o tangata City Seni New Zealand, tangata sulu whai, ma I lātou wa I lalo le se fulu wono tausanga e ulu whale mai ai I le atunuu. Ua tuu mai I luma le aso e tāpuni ai no fuanga wha anofo I sea. O lea sa wha apea wha ato a tāpuni no fuanga nei sa wha o ngai wha anofo I sei tangata I le masino te sema. Peta o le ua tuu mai I luma ia au kuso, ma ua whaia lea ona e le o toe to a tele nisi o wha o ngaina nei whale. Mai le wha aulo no fuanga wha anofo I sea, Andy Milne, e le o toe iei se mana o ngai wha anofo I sea I pase se taunu mai whafo. Wha apea fo I cases ma world community. O le mafo angale ua whai ele whaai unga e tuu mai I luma le aso e tāpuni ai whale tali malo e wha o lo o totoe I le taimi nei. E le o whai ngō fia nei fesuia inga le o whai ngā luenga o le a fia. Ma ua sautala o le awa awa ai lava I le mawhai e fesoa soani ai ia I lātou. Ua wha amaunia mai ai fo I le wha aulo lo o wha awau bea fuafuanga o le whai o se National Quarantine Facility e ta pena I mo isi vai rusi le lumanai. O whale tali malo e wha o lo totoe o le tolu o lo e au kilani ma le tasi kala e stiti. Ua a mata whaia tui o le fului no fuanga o lo o whaia tui pui pui o le COVID au kilani. O le vaiaso nei ua a mata whaia tui o le fului no fuanga iei o Tara, Manurewa, po ke koe matakanini, ma o no fuanga nei o le a wha wina ma wha atuma wina pea, mō vaiaso o iluma. O le awa noa mai ai mō na o tangata anga waa ma I tala mai le soifua malolo ino lo iei le po le ngai le ono wha atitele o le pipisi o le fulu I le neitau malulu po le winter a o toe tatala I tua o yo le atunu. O lo o mawhai lawa fo i ona ngai tangata ia lātou fo mai wha le ainga wha pia wha le talawai mō tui o le fulu ma e na o tangata anga waa e whai a fua. Ma tala muli muli, pa ule leipa I le palo ta wha apolo kiki le News Hub, ma e le ngata ualu I lunga le National a o le afo I wasili. Ono tesi ma le tasi points wa pa ule leipa ma ua tolu sifulu valu tesi ma le lua. A o le National, ualu I lunga I le iwa tesi ma le lua points, ma sau whai mai ai le wha se fulu tesi ma le lima. O le act wa pa fo I le tasi tesi ma le ono pasene ma uono tesi ma le wha points wha atusa I le valu, sa iai le palo ta talu ai. O le Greens e whaapea fo I wapa I le pasene tasi tesi ma le lua. Pātia maori walu I lunga I le tesi ma le lima pasene. Tu umai le pale mia lau I loa, fitu pasene wapa I le lango mo Jacinda Ardern ma ua tolu wono tesi ma le tolu pasene. A o le taita I le National Christopher Luxon,
Si tia le ono tesi ma le valu pasene, ma wai le luas fulutolo tesi ma le iwa pasene. A whaavasenga le whaiunga o lea palo te whaapolokiki, e le o mawhaiona whausia se whainga malo i whaiunga le vao le National ma le Act, whaapele Labour ma le Greens, ma ua toi tū lai mai e fo i le whaiunga na iei mua mua o le fo i mai le pātia Maori na te filifilia. Palo tala nei na whai le vao le aso se fulu valu, ma le lua fitu a perila. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso. O tausa ilia se me alofa mo